أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdim šučuri čera samo mare gospodare Allahe Azze wa Jelle e aračija, e stvoritele, katalohavaja, e pujemo da su svima škarao, e aračija, stvoriteli koje manušeko najšužo obliku stvorija, u din islamu putija, trunka imani ko kalbi muklahem baren jametija dija. Salavatem selami bičalađi komaruman lu pejgamberu Muhammedi alaihi selam, لسري فاميليا أهل بيتي لسلام الله وأصحابيا إمسام ومشاكلة كترودينم بيجيكو سنة ديوه كي براكساتانم وقرآن وسنتي كبر كدري كوين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلالين قديني كوايتانو تريتو ديو كتاروشيلو دويتو آياتي تاري سورة البقرة Katari pomute zadržinjavаме себепеја кај харитамо подугачко ајетија и мисли да буча кола, значи наштите джа дале, а те начувала фидујан додувате чера. Па уносу стадла фичерджам сихири македја, мен помијам сихири ила мен де коромасари пенджадо маджие. Имам Бухари и имам Муслим бележи на хадиси като Ебу Хурейре ради Аллаху таала ан као Расул алейхи салату вассалам черджа ала кенту мен катар ефта баре паре гюнахија. Ангуни бути помино Расули ширк, дуито сихири, трито те мудари пе недужно инсани, манушко на заслужини мулотовел. Штарто te halpe kamata, panšto te halpe omali katar jetini, šofto te našelpe katar bojno polje, čuvanuški sred ljuftahem te našel te mukel znači. Eftato te čvelpe lađ uprave čestito mu'minka, muslimanka te čvelpe uprilate nešto, to jeste potvorini pe oj. Rasul sallam hate duma ara kintu mentaru efta bare pare haramija. Прво бути кога Расул сам помини ширк. Ко дуито тран одма пало ширк, кога Расул сам со помини сихири. Со дика, кај кате пена сиканпе, уствари кај кобори опасва каја, а каја бутио мануш, те бавини пе и па било само контакти е сихиреа магија довеле. А веда кој има муслим ко сахих лесоро, катаројектаро ромња е пейгамберес алейхи селам. Аба на пенала пе сави ромни. Значи бележини пе предаја кој има муслим, колесоро сахи, таро ромња е катаре ромња е пейгамберес алейхи селам. Као Расул алейхи салату вассалам черджа, мен ета рафен ва сеелеху ан шејин лем тукбел салатун 40 лејлен. لم تقبل صلاة 40 ليلا. حديثي која преноси нектаро ромја е пегамбересер алейхиссалам, кај Расул сама черджа. Кој кавел, ко сихирбази, хем оле нешто капучел, нешто, било со, на лесоро намази, на нетовел кабули ко Аллахи сарам да диве. Само таго манушко сихирбази било со те пучеле, со гододовате овел, ма лесоро намази на не толка боли ко Аллах и сарам радиве, а о намази морате кланиме. Те пучел нешто. Добро, пучиба, те пучел нешто и сиребазе, ола пучиба шај тулавален ко трин купе. Шај мануш те авел ко сиребази, те пучеле нешто, ние теа те докажинем, те потврдини лесоро ховајбе, па од ова манушате дикен, ем те нашен олестар, не. Значи, не ек пути наđам да ето ми прилика одати ке не вртјато да ек видео ко друштвена мрежа, ек новинари черла и ек сар анкета, ало кој код вас ар демек, джанелас огајби, джанелас окадесинипе, нели? Алон диресте пучеле план ту дикеем джанеа со каовел. Ова ме дикава. Ама вртингјале се шамарта, а кава диклани со каовел, джангали нешто акалистар.
Значи, есавкени е теа, која кава цило манушка луко сихирбази, те потврдини ли со ровајбен, те дикено мануша одувајм, те наше неста нешто аѓаре, на не проблеми. Али о проблеми и тану, тавело мануш, те луко сихирбази, те пучеле, нешто е ке халле, само нешто те проверини. Кој е таму проблем? Се помора сам, кој као сихирбази, ка пучеле нешто било со. Ма лесоро намази сарам да диве на нето вел кабули. И сјамен трето категорија тарова пучиба, ма кој е таму нешто најпхаро. Те авело мануш, те пучеле нешто, ем те веруини кодова. Кој е таму нешто најпхаро, Жала степен. Прво таве те пуче, ти си каве колесо шер и заради, манушате на шер, на не проблем. Ама те аве нешто, само те пуче, те проверине, проблем, то намази сала на дивена ни кабули, а мора намазите кланине. А три топна пе, те аве нешто, те пуче, кодова те веруине, мора са салам, фекад кефере бима унзила ала Мухаммед. Кој кавел, ка пучел е сихирбазе нешто, хемон ка одговорини, джеваби ка дел, па кава кодова ка веруини, па е савко не гиринга одова, соваја Ало о Мухаммеди алейхиссалам. Е кела феа о мануш која кава моменти субханаллах со. Ај си ко хадис таро Бурере, вличен имам Ахмед, ко пиро мусне да вер предаја, ма кој кавел ко сихирбази, врачари гатари, ем ка пучеле не состарем, кодова ка веруини, со ова кергја, па он не гирингја уствари со. Е објава е Аллах есири, то есте кела фео, о Кур'ани. А мануште не гирини јек слово, само јек слово те не гирини ко Кур'ани ови това таро дин. Ама ка те пума пео, фекад кефере бима унзила ала Мухаммед. Не гиринга од ова со Аллах и објавинга е Мухаммед Еса алейхиссалату вассалам. И кела фео мануш, а калео вела, черела куфр, неверство, и миклела тарудини ислами. И тоа е чужо пучиба. Со се о мануша калеа, черела куфр, неверство. Ем со се калео мануши клан до ислами. Само тавел те пучел, hem te verini kod со ова лесева черджа, се ме пека и си Кур'анско ајети кој Allah Azza wa Jalla кавачери قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Кавачер на джанела окола сој кохаваја им ки пув о гајб осим ко о Аллах. Па се ме пеа калеа о мануш тарол некас, тарола сихирбазија со бавини не напезачи магија сихиреа, те пучеле нешто, те веруини коле се лафија, ови тола тародини кергја куфр. Се бе пеа кај о гајби на джанела нико осимо Аллахи. Често и нече помјавам Аллах, најпашутне мелеликија турало Аллах, ни он на джанел. Најбиримо пегамбери, таросао пегамберија, ни Allah na džanem. Dostoje hadisi kada Allah manušem učela, ja Muhammed meta sa'a, Muhammed kada kada sudnjo dio kijameti. Znači, niko gajbi na džanela osim Allah Azza wa Jalla. Pa kava sebe pitao manuš, em te veruini o sihirbaze sere lafija, se pa kao vela so nevernikom. A aquela vraćarija, gatarija, sihirbazija, uglavnom su stava fičerena taro gajba. A kad to manuš kufr čerela se bepeja kraj, ono Allah znači jedino o gajb džanel niko 70 na. I onda ovo manuša kad te, ne čisto ako disim pa ne, gotovo tele dok jamle, hvala na džanela niko o gajba, osim hvala, Wallahi je me fata mari, amo gav. Fata se di kela, ne li? Anglali ne razna metode, ko fasoj, ko gravo, zrnja, taro do
Абе, кишоля да не ли пила пе кафе, рино филджани, па... На джанела нико соковел, о Аллах е фатан до гав, ој ке нешто вачери од ова, значи ој по години, ој 100% дикела. А каде мануш преписини е мануше се нешто, сојтано ки основа су припадини само е Аллах се азаваджеле. Па одолеса каја бути мануши и калита родини. Лесо мануша калеа черела куфури, неверство, и тут па родини стан. Со се приписини е мануше се нешто со припадини, со нешто сојтано својствено само ко Аллах и анако ко инсан. Имам кој имам Бухари, ко Муслим, حديث تاري عائشة رضي الله تعالى عنها هو لما نشاهم بوچلي پیغمبري كترقلا سihir بازي غداريا врачарија просто сама че ја плана не одува ништо. Он ништо нани. Па тека не манушава че па ја Ресулаллах, он понекад плана нешто а мене вачерена. Па одува чача ја овела. Значи сад енена а џар да овела. Тека но пегамбера сама че жали ma ono dva lafija pamtinena ta rođinja kola lenje ko Kanaanena, znači silenom piramala rođinja kola nenan jahaberi, znači ko Kan, pa on uze od ovakona dodajnena pa na poputena, znači hovajba pa ima nušenje, znači od ovak mačerena. A od je informacija sodobinja kava katar piroa malo od džini, oј буд коштини, ој тани буд скупо. Но шехул Ислам Ибн Теймије ко пире фетве, но понекад до сихирбазија о ајетија пишнена несова сојтано неџасет, мелалипнаја. Или па разна буча черена, те бишај за узврат, нели обаѓа услуга за услуга. Те би оджино шејтан поможине сихирбазе, овка черелка поможине леко да со мангела, али услови мора овте черел мелале буча, помињам значи амла. Помињам со сихирбази. Джанела кај на неко судно дирети успини. Се пепеам джанела пире мелале буча, кола мора те черелке да и тамо коркори. Те би оджин поможине леко дола овсо мангела. За разликата од ѓунахчари, не вакергам. И сини ѓунахчари со на неле нада. Не, секоја е харамџија ѓунахчари и сине нада кај куспини ко судјон дие. Емзогма, Аллахи тано рахмани рахим. За разликата од сихирбази, он на еле нада. Со собџа нела саве мелале буча черела. И тано ла буча со значи, шехул Ислам Ибн Теймије, Аллах те би добили, со мангена некад мора да Телен неджасет, мелалипаја, емо ајетија Куранска те пишине. Човек ми да пума пенедо, мора телен да орат, тари менструација, мелалорација и тоа тари манушни, емлео Куранска ајетија, лафија лаесере, те писинен, не биле од джинја шејтања, значи не те поможинен кодовал со он манген. Манген значи говарена има мушен, демек, кериндојам голен дека он саджан. Кеда нешто ден пучелапе, но ја рола зарадинена. Па ки думја он шајто вилен корист, ама ко ахирети шел посто силен штета им зарар. А пазим, корист ки думја која черела ем дела резултати, ема нуше ко ахирети то виле штета, одјана не корист. Значи, штета која карунини ко ахирети, джабелва ко ахирети, ко дуња. Значи, ту корист ки дуња, а бодја корист ки дуња черела проблеми кај ко ахирети. Онда пена одва на не корист ко одова. Аллах аззаваџел права настави ко куранско ајети, ко шел у третен капитол. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Kuma Allah azzawađelle, kakva ajeti, a on te veruinen, hem te arakempe, to velen dar te daran, e nagrada bio velen je pošukar taro Allah, ket bi samo so džanem. Ket bi samo džanem. Pomijama mi na kale stara. Kaj lindu Allah i vrsta džan di pa,
pripishia ai duito vrsta jandipa negirinja. Akva ajeti walau annahum amanu wattaqaw. Akva ajeti tamo dokaz kaja katar šaj te zaključinaj, zaključak ti kala kaj tano o sihirbazi kafiri. Se plape walau annahum amanu. Kad bi on veruinen, znači on so momental na veruineno. Znači olajtane kafirija. Walau annahum amanu te veruinen, ama na veruineno. Wattaqaw em te arakenpe, te pazinenpe, sostan te arakenpe, te pazinenpe. Tamo sihir, Allah na čeren, e nagrada biovelinge ko Allah iso pošuše. Amana, on bi sihirea te bavinenpe, hem ja verenge šteta zarari te čeren. Penela o šehul Islam ibn Tejmije, sojtano sihirbazi pološno, pogadno, to jest so pobaro kufr, neverstvo sikali, onda je su sihiri ovela pozoralo. Znači, ko su mi pološno, pogadno ko kufr, ko štirk, onda bor pozoralo tamo, lesoro sihiri. Odolje se ponape o sihir, taro akala su obožavinena o kipija, pozoralo taro sihiri katar o ehlul kitabije, taro jahudije. So se o kufr taro akala su obožavinena o kipija, lengoro kufr taro pozoralo em pobaro, taro kufr taro ehlul kitabije. A o sihiri kataro ehlul kitabije taro pozoralo taro muslimani. Agora keraja, to su pripishina peneli ko islami. Ma kergamo o quadrum. On ko zomi zorale deve ko dini, ma kergam čak. Kul huwa Allahu ehad od palavčitim. Ma da mangidoj te si kavi kompor džanelo u Kur'ani. Ano da je buti, ama eke ja. Hem desini pe omanuš halalen, desini pe omanuša telen akala şeytanlukija sad kerameti. A razlika je tani. Kerameti, kada raklola ko šukara la esere robija, odvaj CBP-a kaj on isiren ko prvo tam takva. Bogobojazna, dartaro Allahi. Em odvaj vela sebepi to veliki lende so kerameti. Znači on su isini nesave specijalna buča su desinipe lenja na verenje, vetano sepi nengoro takva lukom. Pomigama kodenatu men godi kirate Kur'ane siri, ektano ashabijat sine čitinela Kur'ani rakete. Čitindoj o Kur'ani primetinije eknuri maškare havaje me puf. Ama darandilo, činagja u kujba u Kur'ani hem dželo ko Resuli. Hem vakirgja pegamberi ma ja Rasulallah čitindoj o Kur'ani primetinjum nuri svetlo maškare havaje me puf ama činagjum. Pentru să te nastaminene, te nacinare o cui o Kur'ani vidi kemele kon, kuma Allah nu meleikia. Akva je desini pe manušenje kerametija, se pine goro takva luko, ngiri bogobojaznost. A o sebe pitano kerameti, akva gar šajteva kera, posebno podvucina ova, ko sihir bazija, tamo širk, kufuri, nepokornost ko Allah. Pa i tamo dui bare razlike. Kerameti ko Allah esari šuka robija so se desinipe, Allah se petafaluko, dartaro Allah, pokorna ko Allah. Za razlika tarodova kerametija ko šaja gerteva keralen, so desinipe ko Allah si irbazija i tamo lengoro širk, kufuri, nepokornost ko Allah. Puno imam Šafija, kada dikina neka ste pkireo upravo pani, ili pa ko vazduho letini, ma mala čere ništa nestar, džina merinena nesere delija, nesere bučakma kivaga taro Kur'anijem suneti. Pa je bud bitno. Znači, dikja je kod nesave butiku je kincani, ajde, amen de čudno. Nešto su nabivalani,
по инсаните десини пенели. Мама черенеста ништа, джире се ребуча на чимена, кивага таро Кураним сунети. Па значи прво ди келапе, кој сој, уствари. Мислим пе само и тано, кет келапе лафи таро лесоро дини. Па онда ди келапе мачери пе, дали тано дова керамети, или па шейтанско амели дел. Тоа е будбитно. Кео мануш, пирелу пропани, ачер. Ашка чхале се ребуча, кивага таро Кураним сунети. Ти кале се редели, аш ли кал само и тано кодини. Па онда, премало два мерина, дал тану чачок керамети или па не само шейтанско дело ле станели. Пенело Ел-Мутейш Абдуллах ибн Мухамед Ел-Сабури, пенджарду алим. Лесте ке дале мачерджеде се пуна и сиек мануш, об пирела пуну правопани. Ови ријалене мачерджа пенело, валлахи, киманде, значи об мачери пиро мишли. O manuș, te ačavi, pireše havatija, pire strastija, te ne odazvini pe pire dušake, ki mande i tano pobaro kerameti, nego li te pire upravo pani. Čužela firmona. Pobaro kerameti o manuso, te pe strastija, te činavi, te ne odazvini pe pire dušake, ne bud puti pomjaki udbana, e duša sam anđela. Onda pomalo kerameti, nego nam što tu pire upravo opanje. I si razna kitabija, znači ketani tema pun bari, i si pominena pe ko kitabija razna kerametija. Ne znamo kad jam buti bitno, jer nekad o manuša, a kala ne save bučaso desinena pe, kala šeitanska delija, ne na venca kerameti. Oni se buti bitno uprolende, te si kalipe. Si razna kitabija, znači si kalena, kaj desingepe, hem desinenape, a im kad desinenape demek razna kerametija. I ta ova kerameti ne li pomingao manušte pirelu pravopani. Manušte pirelu pravopani, na njudva lesta, nego leo džini pomožini, ne li. U stvari manuško pirelu pravopani, ona pirelu pravopani, pirelu pravo, o džini po amalu. O, pašovali se, a mi nadikali, ne li. Pašovali se, telali mu upravo ste pirelu. Ne same kerametija panda kola pominena pe puma pe lengoro je kola šeh, lengoro šeh. Puma dešefta ber suča, em onda kada uštijata osojba uštino im direktno klanija, bizo telela abdesti navalaja. Manu še ni dremka te bešel, te dremingjati, nele hor sojba ovde stirumingjati. Za razlika taro lengere, kerametija su desingjape e keše hose, dešefta ber suča, pa ovo uštijem direktno klanja bizo abdezitelja. Naruminja abdezi. Sineli. Ja ver kerameti kova pominipe, pa pe jektaro kerametija palen, si ne od vas u ekšeho nikad ko po životu na nanđilo. Subhanallah. Nikad ko životu na nanđilo, emo dvaj ko manuša so kerameti. Ne se va čerđan. Desini pe manuša, ola šeitan lukija telenem te čeren demek sar kerameti, subhanallah. Taro javer kerameti so pomini pe taro ekšeho puna le sirimokrača, to prostinenci. Le soru urimi, tudine. Še zamisli na kada? Znači u manuša save savuča, nalena im odolesta nešto te preuveličine. Taro kerameti isto agjare su valjda taro dlani save birime posebna, lengoru. Puna ine kerameti posebno su desingjape, e kaba ali hem oj trujalo leste tava fičerđa. Na lovki kaba, nekoj kaba ali. No dona i ne andreki mekaniku, pa vrijal dane mekanike. Zovem se na kasu. E kaba ali, oj tava fikerja. Ki lesta na lovki kaba, tava fitekera. Raznaj si
la kerametija te pena su desi ali lesa kerga soa kerga o alimi che di che mal mushkile ste nešto primetine e pjelo upravo panini letini kovasu mava černišta džine sere devija bučana čivea ki vaga taro Kur'anem suneti onda kaže ne sad da li dva kerameti ili pa šeitansko ameni. Inače o džinja kalane silen pobari snaga taro manuša mislim pe ki telesno snaga ke čela pelafi taro postupkija oni pozorani za razlika o manuša pozorale i tane ke čela pelafi ko lafija ko muhabet ko čeri balafi o Allah azza jalla ko Kur'ani bačer ke da bi čeden pe o manuša hemo džinja te avem nesovaja slično so sisara kavasa u Kur'an ma ne bi uspinen pa makar je kaveren te pomožine pa kad to Allah azza jalla dike ke čela pelafi taro lafija prvo pomini e manušen pa tek onda kas e džine a ke čela pelafi taro postupkija tega ni puno Allah azza jalla o tu men kupo taro džinja e manuša te šajen puno te kuven taro havaya kere sloja heme puja kere mlade kuven naken a puno dva naka šaj osim bares nagasila pa kad te prvo pomini e džinen pa tek e manušen se čela pelafi taro postupkija se ke čela pelafi taro postupkija o džinja i tane bud pozorali a ke čela pe znači taro lafija tega ni onda tano o manuša o te pozorali dole se o džinja kuma pe kalale nekada i sve mogućnost te pretvorinen pe koliko je manuše sora Ibn Taymije pomini ko pire fetven penala meko zatvor a o džinja kuma pretvoringe pe komiro liko e mu duri kerena lafi komiro anaf ame ono zatvor a mladi save džinja su manglema no on čak i ne manušen vikinena ko islam pa kada bi Allah manušat prihvatineno islami on bi lelen bi čerenen saigija bi delen cari gozba bi čereninge ma isto sarmek su čerđun kera avrijal silno a mlano do isto haberija nema mlano kada se svedočinena gut manuša su džajema bučukar su i ne avrijal dan džaje kaj mehinum pango ko zatvor ma obavestijema kuma parakava a me ono zatvor kuma ne šaj znači Angla imаме случај, те шунай пурен, буд попуран генерација према и не омуле уштена. Значи, ова е Англа, не? Англа омуле уштена. Најне да омуле уштена, значи, постои могуćност од дžinja претворената колико е манушесен чера на фитна од воле. Каде е битно те вачери пе, кај од džinja те претворенен пе конека соролико, Fajtano redko. Susete nakon tenebi desini pe, alo manuš čere, pa gelerom ja šuka, emi klotavče. Pa odva ireni pe, uštevno no sočerđan betu, nadarali tavalla, sulovi, a pa mu da gjano marino. Emi na džana ništo ne stane. Ko daju plaki kafa ili ne čavice tani džavnije. Da mi klanja od ova. Isto džale da te opravdini pe u manuš ne sovaja kaj demek i ne telal ko sihr obsirimo čerdo i ne lese kad nešto čerela pa stardo ovela te pravdini pe akanja no islamska alimija od ona prihvatini pe nikasta. Allah ovdje desini pe često ne djavo manušu duri. Desim lijepa kad na slučke morate pominali se pa ono vreme nelja klajtane teme aktivno ko hudbe. Manušu uzal pironi Allah i taraki pisini pe javeraja. Mana djavo duro vela stardo. Ko momenti kada vela stardo sa opravdanje romnjake dela Allah i čerdoma je mena dženav sulomanca.
Некор корима на пенџарава, кој не. Че джама е некор. Джане амен ки фамилија исјамен, уе демек некор су дури нешто черело. Ки го чера амен да е бела. Хема астарде ова, тега ни демек ава управмен на чердома е кава. Значи чердома амен ги е само ке да астарде ова. А су си на приметина ке амен ги чердо док нико на астариме, а ова чера. Значи есавке бучат на исламска алими, есавке оправдање на нека були, на прихватими права. Ова е тавде често. Често, ки основа свакој инсан ка одговорим баш од ова со ов коркори лично черджа. Една дали не чердо или на, одва е нешто јаве. Или па ода е джини, чига преко тиро лико, а мен на джана ника саме росим тут. Джао мамуш чорджао бирче, джао став джали милиција. Но, мена е думле. Добро, кој на ово джини по толико, а мен на джана мери мамуш осим тут. Па тук одговориме, тук пално каове. Значи, баша клабуча, на не оправдање акалеа, ке чера не са ви бела, па акалеа те правдинами, не сам скалимија, одова на не кабулите ове. Катен чала мутара Аллах си знеја каја чува, ама вер курко Аллах за уджерите му учиња, кај настави на тумену инса сте по сабори, Аллах те допни сакој хајри, ва ахиру давана, алхамдулиллахи, рабbil аламин.